Jaia desani, se lia, fiestón. Gainera, aurten lan pioa egin dugu. Ayuntarekin hitz egin, kontzertuak lotu, txosna antolatu, dana prestatuta. Los portes, siempre baja peña y se hacen un tiki. Jaiak izan arren, osasuna kontuan hartzen du. Potente gozaldu, ondo afaldu, ondo pasa, baina pasagari. Yo, si tengo que tomarme algo, voy a Txori o a Indar Saski, que son la gente jatorra. Jaiak, hasieratik, bukaera arte, beti. Este año ganamos fijo, aurten bai.